هەڤاڵ عەبدولکەریم ئەندامên peyê û nûnetiyê Rojava sê kesin ji aliyê pedekeva hatine girtin xwe îro zêdeyî 20 rojan e hatine girtin û yek ji hemwelatiyekî ji gencekî jî li deriyê Sêmanka de hatibû girtin. Niha li wî pêvajoyekî pir hestiyar li başûrê Kurdistan de heye. Gelo ev li wî rewşa hanê de girtinên nûnertiyên endamên nûnertiyê xweseriyê Rojava û herwiha peyê de li başûrê Kurdistan ji aliyê pedekeva ev bi xwe tiştekî mirov li rêzê dikare bibîne yan planek piştî wî de heye û tiştekî cudatir heye. Ew wî pirsê me li we bikin eceba hûn çilo dêne nixwînin. Yani dem baş yek ew nûnerê rêveberiya Xweser li Hewlêrê û endamê her du endamê PYD ew nehatine girtin, ew ê hatine revandin ji ber ew ya hebûna we li başûrê Kurdistanê rewaya û çûna pêşwazî hinek mêvan bikin li Balafirka Hewlêrê û di wir de birê de hatine windakirin. Tu agahî cemetine, tu agahî malbatê jî tune û me wek daxuyanîk me belakir, me pêre jî me hev yanî me pir kontak tewasil bi hinek dîre jî kir bi nûnerê kolasyonê li vê dirê me xwest yanî yek pêreng û malbat herin serdana we di do agahiya bidin me wek rêveberiya Xweser ew ya çima hatine revandin û sisê di zûtirîn dem de ew bên berdan ji ber we tiştek nekiriya û tiştekî nerewa jî nekirine. Yani em dibînin girtina wana di vê rewşa hestiyar de ku dewleta Tirk a dagirker yani hewldanê xwedkê û ew destkeftiyê Kurda ê tevaya Kurda ê sed sala bîst û yekê qizinc kirine dixwaze tu nebikê û ew êrişîn ku niha ser ew diberin ku dagir dikê û yani ev ya hemû jî pêwîst e di vê rewşa û hestiyar û nazik de pêwîst e em bêhtir alîkar bin bi hevdûr e pêwîst e em karibin helwestek bi her beş em bidin gerek helwestek me hebe ji dagirkirinê ji wa êrişên dewleta Tirk di vê rewşê de girtina wanakê em dibînin nakeve bin xidmeta bercewend sed sala bîst û yekê ji ber rastî jî çend salekî me re hatiye ew Kurd di vê rola komünîstên di macihata îrorê de ew got tevaya dinyayê xwedê dêndarê Kurd e çi li Rojavayê Kurdistanê çi li başûrê Kurdistanê ev ya çend seka ji bo me got sed sala bîst û yekê divê em rolekê bilîzêne mafê xwe qizinc bikin pirsgirêka Kurd bêçara serkirin divê de derînê me de nakeve bin xidmeta nebercewendiyê Kurd e û nedikeve bin xidmeta yekîtiyê Kurd e û dîsa me wek bengewazîkê ji pedekê jî ji hikûmeta herêm ji saziyên civaka sivîl saziyên mafê mirova ji dewletina eleqedar got dextekê li pedekê bikin û zûtirîn dem ve her çar kesayetên Rojava bên berdan ji ber rastî jî ew revandina we bi vî şeklê henê û nedana tu agahiya û ne hiştina got malbatê we serdana we bikin ew ya got malek li cem me çêbî xwedkê jiyana we dibin xeterîkê de ji bo jî em dixwazin zûtirîn dem ew nabîne berdan. Niha serlêdanê we ku hatine kirin bi awayekî fermî çi bersiv we girtiye ji aliyê pedekeva heta niha yanekan ser sebeba girtina wana rewandina wana çi zanyarî danete we heta niha? ji xwe mixabin heta niha jî wek pedekê wek hikûmeta herêm dibin bandora pedekê de ji xwe wek rêveberiya Xweser قبول ناکێ û me yanî her hewldanê xwe kiriye em tewasilê bikin ji bo hinek agahî bidin me ji bo girtina revandina ve hevalê me mixabin heta niha jî ne tu bersiv dane me ne tu bersiv dane ew hêzên navdewletî ê got me ji wa xwestiyê rolekê bilîzin dextekê bikin li pedekê ji bo xatirê berdana we heta niha tu agahî nedane we jî û tu bersiv jî nedane tu bersiv ceme tune heye ji bo jî ev mijal cihê ev wêr cihê me tirsîk mezin e ceme em tirsin jiyana we dibin xeterê dibê û em pedekê û hikûmeta herêm tewambar dikin got tiştek werî serê ve nûnerê me çi nûnerê rêveberiya Xweser û çi PYD li başûrê Kurdistan. Heval Abdulkerîm hûn dibêjin we kesên navdewletî jî şandê navdewletî jî xistine dewrê ji bo ya gelo ji bo çi we
شاندەی ناودەوڵەتی خستنە دەورێ گەلۆ پەدەکە هیچ دەری خۆڤە ناکە و ئاوایەکی فەرمی وەکو نوێنێرتیان خۆسەری ڕۆژاون وەرن بۆوانەڕا سەروی مژارێ گفتوگۆ بکەن و پرسکرێ چارەسەر بکەن. نانا ما قلت يعني برسبها وداية يعني بدك حتى أنا اعترافي بري بريا خسرناكي وقبولناكي اللي بريا خسر ببيني وناسناكي مخابن وجبولوجي حتى أنا يعني تبرسبنا حتى داين وأول سببي ومهيز النار دولتي دخل صورتي في بيرا قواتي كلهم تخازن ضغطك البدك بكن الحكومة حريم بكن بخاطري بردانا و نونەری مەل باشووری کوردستانی نەها لە ڕەوشێکی وسادا و لە ڕۆژاوای کوردستانەژی دانوستاندن ناوبەرێ ئەنە کەسە و خۆسەری و پێیەنەکێ پارتین ڕۆژاوای کوردستانەداژی دەقەومن و بە ئاوایەکی باشی پێشکەتیە وەکومە لە نوچیانداژی دشۆپێنین گەلۆ دەڕەوشێکی وسادا ئەف کریارن پەدەکە مرۆڤ دەکارێ وەکو پڕواکاسینێکی ji بۆ تێکبرنا وان دانوستاندن ناوبەر ئالین سیاسین ڕۆژاوای کوردستانە بنرخینە. يعني راستا وتان بيجي ناكبي بن خدمته برجوندي قلي كردا ناكبي بن خدمته برجوندي كيتيا كردا ناكبي بن خدمته برجوندي دسكرتين كردا ايسات صالح بيشوكي شخوي باندورا خسر او تكليت ناف انا كسيف بين كل جهابي كتا كردا بيجبولوجي ام دبيجن نقرقا انا بدكي حكومة باشور وبريالي وفي بوري بجدي لي ميزيني وزوترين دم وكسايات ما ايقوهاتنا رفاندن وانا بردن برباستيجي جي مطرسيك مظن الجمع وقمان جمع جيد بي ويجينا واد بالخطر يدبي نەهاش بۆ ئەگەر بەویش شێوازی هەر بەرداوام بکەون لە پێشە ڕۆژدا تا بەرنامەیەکی وایە مکانیزمێکی دنێک و بگرن دەستش بۆ بەرسفگرتن و ئازادکردنەوەن ئەندامێن و کوهاتنە ڕەواندن تا پلانێوە هەیە بۆ پێشە ڕۆژێ ڕێباز یا مکانیزمێکی دنێ بگرن دەست دائراتك اللي ندير باوك بريا خسر هم خازن دريا نورين دبلوماسي وديا دان صندنا شيء مهول بدأ كلام كارمن خبقين واناكي وشدريا كل جويني وشدريا هيز الناب دولتي وشدريا دوستن ياخذ بين دوستن كردا ام تخازن دريا ورا ابرز كيك بيش على سركنو تخازن ضغطك بدأ كيبكن والحكومه حريبه بكجبو بردانا وا تمام قالك سباس والله عبد الكريم زور سباس جامي مسلم بس خوش